university no tertiary education government first year own to ahwe that ni enche Ghana form say this and that and na my kase munyi tuman no man be koso a ye here policy of such nature. Okay, thank you Alaji. Ma me bra won chai Dr. Ekasan Nukra Dr. Huaye Mwa pa ade wo kasasa na NDC Eni John Dramani Mahama omudie di omuchia ni se wo mbeti kanea edi sisi a omubedum no ama how yeah that is the Nukra edaho omayene ube kai from 2012 John Dramani Mahama be president ade a wo kan ni say yentua esla yi na yenya kanea for the good 4 years John Jinapo Kobna Donko any John Dramani Mahama omo my light 2016 wo mu free abemu na odum som ye ni kanea wa Ghana but adodanko akufado e baye enimde anyankopo di ama no ni Dr. Bawumia womu bomodi ye nhihye from 2017 ama dumso no ya free mu Ghana na ado ebesi formal free abemu no na Ghana dumso ni o but since share ye transition ya na me hu say san crofo wi womu ntimi manage light no because womu ni sa enimdi no omumu John Jinapo the energy minister ada yeso e mama yi na oka say fuel I say ye fuel no e ma Ghana fo nya kan aka 5 hours na Ghana yi na akọ off na chese wo boy hu say ade a ye de share ni nsa no wontimi nye enche ye bia na obeka say eyi containers bi ECG normal ya page more than 2000 containers ye de aso de akon omuntimi manage light no omayini enne asema amini wo kai ufa bebia light off ufa zongo mu a enne ayeye salla sin sa ayeye salla Ghana for zongo for eye laya wo mu kum wo mu mu kwhwe enam asai wo zongo light off nkwa oza tax ya asema wo kai obia nim say eye NDC promise say Ghana no na ado ni na aban ama tax adokore ye nyina ye ntimi ntua taxes levy ye ntimi ntua betting tax untwa betting so a usi untimi ntua betting tax wo mu si na ado eni Dr. Bawumia taxes no dosu ma o my Ghana enti omu de omu ba omu mfa taxes enye ejuma omu mfa taxes empe ska embu oman no minority then majority we say ukasa no we taxes ni fi wa enfa na obenya ska ade a wo ye scam na wo ye upese wo ye scam na wo di taxes no ekoshe bebi se de be ya wo di koshe bebi a enipa bia eye dey enhu minority eka say atu force any John Dramani Mahama mun show mu ye na safo no wo mu hu ehu because wo mu hu ehu ade a wo mu ye no oman bia no aye timi ye betimi abu oman na ama na ko enim na ya cassette manfo no enye den entia taxes wo mu bae last month say last 2 months ye wo kromo ye nyina ya hu say uko parliament atu force bae wo si wa betwom wayi levy emissions levy na amanfo ebo say NDC MPs a omo parliament a omo ntimi nkasa na omo tunyum sawum odi azamba na bo na omo tunu basa yensu yenim say ye dadum so mini wo be ya adwin say from last week ya yewure mu ahamu use generator more esen light amu eden mu use aban de no eye eka na ebo oman no what say wo mu 24-hour economy no wo mu ka ho asem bio ada no mo obampani launch say omo ba be ye ho adwuma wahi
What interministerial committee so no ndada any scam be fraud be no one person or moye Ghana for mo see nipa mo see mo ba mo be che o mo kanea ama o mo aye adwuma mo ba ye no 14% mo to light say light no mo pe sika dia ye light ene ho a ye be sori atia ahomachi anase anajo ada u prepare o D Levy say John Dramani Levy no said Dumso Levy o prepare na sadana na oye na o pass ye anajo fa amanfo adano u impose chese wo mu wia wo mu ho Edi Levy na aba say de be Ghana fo adwin ye den emma me de minim say anka tax de ye de ba parliament ye de betuo emma do 2 weeks 3 weeks na ya bobo hu that way eba under certificate of agency agency be na yo Wamunche agency ayo Ghana. Agency bia new agency was just amaswa. Like yebeko light. Yenya petrol. Yenya petrol for wamu ye be 1 week ni aname bo. Emaso. Yako. Chese so I'm sure you be call off. Scam. O ma say Mami kasa nwe. Alaji kasa. Ye wo kanu. Any dia o refer to Nana Ado ayesi enye no asem na eka mo promises na eka mo na mo ka say mo fa taxes enye edwuma. Ena mi mami ni mi yiri a wo mo ofie. Wo mo fi se petrol nko ana ye den ye tum. Gas kura udi beto udi no aduane no. Wodi levy ni bia akoka tax sa no. Wo ofie mami ana papa usuma wakwala say won koto gas emma odi udi be no aduane u to 300 cedis John Mama 30 cedis wo na ilevy a 1 cedi a unye momo a enka ho gise okoye momo nko a na aka na usie ufa be kwan boni bi so na wudi aba be implement am media me kan say sadi levy na enya ade a ebetua enti John Dramani Mama bebi a okogina ho convince Ghana for say yemwa na yentua na omo ntimi nya sika nya de omo pe no wensu si ye ntua ube fuel a Ghana for na uji sika akotua Ghana for oyeni a ofi a wono no wotini fi a wo manage ni hun kakra wo koto gas anya atmia no aduane kakra ni wona wo beji sika chese ade a omodi by edi ohia any ahokyere na bebre wo Ghana because car no transport operators no wo mu yina wo betutum because se si ade wo mu ye no wo mu treti en say wo mu ko strike after strike you know omo si John Mama dada omo so omo nti omo fair so 15% omo ati so awia say John Mama si was san at the 4.5 who 4.5 letters a obetua 4 cedi 50 peso and a wu tua de ama John Mama enti ukoto fuel no sa ukoto 1000 Ghana cedi John Mama nko agi 100 cedis John Mama nko agi 100 cedis enso levy uko g 1000 Ghana cedi you 10 cedis mo enne na pa mi wo na na mi hwe osofu bi e friend Odru o television so wo se wo no levy wako transfer ska 300,000 Ghana cedi and watua 30,000 Ghana cedi some way why levy one cedi and then I will go to who transfer 3 billion until 300 million. Who echo NDC more? No, I done it truthful. Oh, come on, don't say yes, that is a no cry on. That is not. Say, yeah, catch NDC, you catch Ghana for say NDC, mamma for mumma. Now, light na yanya ye enjoying another breasun. Wamuba, wumube silent, no, mutimma, and for light nema. And in some more catch them say, yeah, mamma who chilmono. Wamuba wamu be chirimu asins ye enne levy awayi emission levy wayi betting tax ye kasa tax ni na ebomwa John Mama de ya wodi ba yeyi e che won by 2 times enti se mo say ye de enti o man de mi kan say John Dramani Mama ye ready say sa tax funwe ye be na wo mo amu ton no ma no kra wo mo be jiska na ama on woni wo mo anje no ede be na shasia upese udisie Ghana for wo mo a oni wo mo be ya de no
wo mu nnim wo hwe wo mu beti ya ade ti ya o si midi levy aba enti mo njije mame si masa enye sa na ye no masa ye ne sa ye beboka because ade ni ye nhihye mukoye nhihye ade ni wan si di kura na se mu force mu pesika ne ukoye no udi 20 pesos bi kura ko kanwa ana se ukoye no 50 pesos kura na ya hu se uhu nipa mobo but mutuo mu ndwen kura se kwan be su na Ghana for ebetimi anya ska edi akoto fuel no ana se edi be ko akoto diesel ana gas ana aviation fuel ni nyina udi akoto su ska anka yi levy edi ma any various taxes no who wa double no about 3 times Ghana no ye coin mama ma 2 minutes. Yes, Oman Wadaroma, your final words. Alaji can be no ka say ye free abanyu akonwa so 2016 na do so na edawo na hopa bacho okasa mankasa yewura wonabo chemensa Ghana web ejina ntintan kese so e wo one of the sister stations no bako ebodini e ka say John Dramani Mahama left stable economy, stable energy sector, and na ujama yewura Kufuado aban. It is na what ya na anymore. One of the pillars of MPP when it comes into MPP leadership. And na parliament no the laws bia pass bia no ohunu mu. The scatcher Ghana for say any die mu a em say process ani dey pass ade no. Enyoma kakra na achia. Ba achia but emui. Ye ne other partners no stakeholders. Ye no mo tena se wi a ye nyina be joy. Nye hu kwan a ye be fa so a ye be implement policy no. Emma negatives ni more than positives. Na mo gidie se mo nya gidie wo John Dramani Mahama mamwom. Wo ba ye na hemfo. A mo wo Ghana ha sei. On tia wo bia. Won kan che mo sore na mo nchia me. Wonim se president me na me be. Ahobrase na na odi odibu o man no. Nti the religious leaders, the traditional leaders, wo mu nyina na embrace say. They say the o man na du no. Ye hia wo bi obebu yen na wo sabi mpreduasan. Asem kwa na wo kan we mistake obetimi acknowledge receipt say I'm sorry. And this aban se policy ne de bae e na nyoma nkoyi e na mobuofu a Ghana for munya abotrema John Dramani Mahama no dey were listening government a listening person na listening government no so no e ama Ghana fa na business fraternity no baby a dollar da no mo fa nche say John Dramani Mahama sa dia ba fom sa na emu say ye this year no na dollar na 646 ye be jira ha ka say ha ebe news na wo video so fa na kasa makasa ye ba kan ye enti ye Ghana for ye da Ghana for munya mutrema ye so de na nya abutre bia emma wo mu ni sa privilege say ebe nya abutre ama NDC aban because wo mu ye Ghana for say wo mu de heaven e ba Ghana na omo ada Ghana for ama Ghana for akotu sa aba fun we ama sa party sa aban we hwe normal wodi echo obia wonama odidi woni yiri botum no wo sori a sisi won na etimi toka $200,000 na wotim obi say Sam George obi ti say sa wakola communication officer Sami Jenfi wonama dollars ayemma e woni kan mu dollars wonama na ochiche otimi ba public na wo kaisa who free ni sam kra no a enye Alaji this was a one off the just said there che wasesa dollar we on what is it no say on only pay our gen we convert it can bag me as Alaji ayemma e wo wo mama ya hu se wo munim kwan ya wo fa esaiska o man no mu de aircon no Ghana for ensuka de airba enim krai che de ede enim because wo shen command answer de wo de wo be ka se maka obi abenunu se wo di John Dramani mama ye nim no dada enye John Dramani mama no a wo di ekoda adum so 4 years o man ni me 2 minutes me pese me catch John mama one first state of emergency enko Galamsey site one fan ko uko atwuma uko atwuma mponu anyinanyini side ho uko Galamsey ayeye no ho uko mansun eduane mansun kwanta NDC fo a mo abegu a mo ye Galamsey sanso na etiwa kohwe de ekoso ho
yensuo na omo say no ene ensase ene forest reserve ene NDC fo akogum wo ti esre no ejuma no eno ka intro a wo twa ye say wo ba ya wo the state of emergency be call Galamsey site one fan call na omo njai Galamsey. All right, on this note, me contest here say on this note, we say thank you for your time, Dr. Atawusu, and then Alaji Bassett, Madam Wasi. Say your tonsa frame with your komo. But then someone here, but you have a wonderful day and stay blessed. It's time for Full Time with Ember. No.